Ka video upload to then khada China soi chiat na lampang om nuala tun tum chu ral thuam an nei thatte lo bi chiang ve te ang khowela America hi engkima achung nung zia chu kon hrevek ome tuial theisum don na hian dollar man ber ani awang hian an sum hlut na hi asang hle a ral thuam siam na lama raw material po tlom deuh devin an lei thei pha ani Russia la Soviet Union an tlak chet nuwa tlemin anung tol deuh hleka heng zong kara China hi aron invor chuak thut ani ramchang kangten ral thuam tha hi China rama an hral du vak lo na chan chu China hian reverse engineering mangin heng ral thuam te hi alo copy le anga ram re thei zoga tlom te in a hral an hlau ani a then phei chu ti po ti to a 21st century a China hian ral thuam aron nei chang kang ta hle a ram dang theng khat le America te chuan an hel hle ani an man ro nei thazwal te lo bi chiangang DF-41 hypersonic ballistic missile he missile DFMO Dongfeng 41 hi kilometer sing khat sanga hla target a kap theya hypersonic speed a chuan arrange hi kovela nei thaber pol ani duwa phurson theyani a mobile platform a fit ani awang hian hun kil khor taka po a phur kwal theyani he missile hlom na chu aral thuam warhead hi singalin emo warhead somlai po aken tel thei wangani angka chu hian wansang taklama ingkap chawin target lampanin speed sang taknen aron kho thale thinani aron chugle lamhian speed hi asang khopa darkar khata kilometer sing khataya chakten akal theiani hetianga speed chak missile hi engram air defense system tan po loka thak chu theilo tlukani air defense system tha America that angtepon loka thak tumma se achip mora nuclear ral thuam sombor vel mun sang targeta hypersonic speed a lo chukla chu rather intrek kimvek a harba ka China hian hetiang missile hi pakhat chau lo thanem taka nei ani voi khata angkap chok ani vei chona hlom kopang China hian kap chok se minute somthum chung in US khopui engpo athleng thei ani an missile dang DF-17 emo Dongfeng 17 hi boost glide missile ani a he missile hlom na pakhat chu maneuvering hi anei tha a dakar khachungi kilometer sangria ta chakin akal thei ani heti hypersonic speed a chaktaka akal lai hian a target aim thosi in akal na kong hi ati dang theya hei wang hian track a har ani air defense system in a low track fu ani pon akal kong tur hi a hriat angai boka mase chu thil har takani akal kong a thlak theya wang hian DF-17 hi missile level sang takni in a target hi a fuchat theilo ani pon meter claim te bakina thel ngai lo nia soyani hei wang hian mel marama mun poimo zual le ven himna thatak tak nei antirnan command center airfield ti angte chu na satakin ati che theidon ani DF-17 hi rocketin wansang tak boruak omlo na mun thlengin angkap chawa rocket atanga om hrangin chutarang chuan target lampanin ramjet engine in start nuwa hypersonic speed in aron chuk thale ta thina ni special alloya thuamni in a coating po hi dangdai taka thuamani a ram dangra darin aman lo na ti ani America sipai officer pakhat chuan hetiang missile ka thak theina technology hi kanla nei lo ati a China hian tundin huna chuan he missile hi anral thuam pa ngai traditional weapon ang apai tirarin oma mase du huna nuclear warhead in a thuam thei ani China ral thuam thale deuh pakhat chu DF-26 hi ani a hei hian American aircraft carrier chu akap chevek thei ani arange kilometer sanga vel ani a American hian aircraft carrier somparuk chuanga neya aircraft carrier thengkhat phei hi chuan voi khata thlona somriat chuang an phur thei ani he DF-26 missile hi trakin a phur kwal theya mel mate na omna an hrepalani pon a inson zung thei ani DF-26 missile a hian solid fuel man ani a engtiklai pona ka chhuwa thei ani kol launch china ka chhuwa thei ani a omjia chu rocket tube atanga chhuwa tirani hnuwa chau
a missile rocket engine hi a start thina hei wang hian submarine atang pon ka chu thei ani an drone lampang hi en leila China hian drone technology hi anei changkang khopa an technology hi American level a thleng phato ti ten an soibok a then pe chuan America aina nei changkang to te an ti ani China hian an parade na hypersonic drone aron pho chuaka DR8 tia ko ani mi puite hua ron pho chuak ma se an thup du deuh ni in alang an parade ni a hian a detail ang khu bo veka DR8 drone hi darkar khata kilometer sanga vela chakin a thlok theya radarin aman theilo awangin melma mun poimo ate thlok thlengin an missile threng khatte chu pinpoint location aka fu theinan apui theiani an drone dangle sharp sword drone anti hi bakang devin thla azar duaya heipo hi radarin aman ve theilowa arrange hi athui hle ani missile 2 ton aphur thaya 5th generation jet fighter ang dewin a missile phur te hi ponlam atangin alang theilawani tui hnuai lam drone anei po hi a thahle a tui hnuai a rei deuh omin zoite te in akal theya melma a chui du mun te chu tui pui kam hnai lam atangin information alak thei ang alakwal thina ti chon du tok alak nuwa mun him chin atangin tuipon lama ron chovin data alak khom te chu antena mangin Chinese command center ate a thon thei ani tui hnuaya omla hian tu man an be po vak lawa hei hi chui har satna na ti ani expert then kha soidan chuan American aircraft carrier hnuai chia omin am plan le chet vel dan te a chui thei ani antia radar man theilo tura duan ani tundin huna hian China hian submarine za chuang aneya ramdanga thon chuak tan bok Pakistan ta turpo asiam ani China hian Pakistan in do thlona JF-17 Thunder project po akal pui mek bok JF-17 jet fighter ho hi China hian ama air force te mantir lo ani Chinese intercontinental ballistic missile JL-2 hi an submarine ten an paya JL-2 missile hian kilometer sangria ta hla akap theiani aircraft carrier po an siam mup renga China plane dan chuan kumsang ni som thum panga a nuclear power aircraft carrier paruklai an siam man an ring ani communist ram an nia an siam le thei mayang khovel ram chang kang te hian China ne na jet fighter tha hi an leitir du vak lawa achan chu Russian Su-33 aircraft carrier fighter jet po kha reverse engineering in J-15 an lo siam to ni kha single engine jet fighter lama po Chinese J-10 hi a design Israel Lavi fighter jet ne na inang chi a China hian an lo copy sakman ani 5th generation jet fighter pani an neya po hian J-20 jet fighter engine pani nei long range stealthy fighter anti hi western ho chuan a thatok lo ti nan soi chena sa hle ni J-31 po hi siamin an engine meka America tanga F-22 le F-35 technology te ruin a copy niya soyani mase technology hi arukim lo nge he thlona hi an engine rei to hle ani China le US hi tunma kha chuan an in lei chin na hi a chelutuk lawa China hian US hi a ertlata superpower ani na hi laksa ka tumtlat ani China hi cyber warfare an tharo puisi communist an ni na wangin an technology ruk te hi sarkari na thupuin a puizok zama thina paten hi omzia omve vak lo ni na lang China hian ral thom nei thaviau ma se India hi a doi big mi alo missile ala kan doi big lo Dr. Abdul Kalam aten huchi an nei treu nuclear warhead China le Pakistan ti chet na tur chu kan nei nga ve to gani he video hian China ral thom lam karon sorbing dewa wang hian an thabik viau e ka ti na ni lova hlauna turan om big lo kanui ti zadeu pakhat chu Pakistan news pakhatin India sipai ten Mizoram Stinger missile an thukru teu an ti ani chu he video hi kumnga kal ta velami ania YouTube pa ga munol mei inen ve du ani chuan hnoya link karon dang he video lo thlir ve wangin kalome khongai takin like le subscribe ka mi lo me sak vela mang tha vek ule